Omukoro gukutonguza icyoma cyo kupima amizi agari yo mu itaka gutebekanisiibwa Ministry y'Amizi n'Obuhangwa kandi ugwishyurwa mu wa RDC wa district ya Kitagwenda oyihanangiriza batayire imyigego y'emigera okugirugamu umuntu wena arukuhinga hiyana n'umugero agwire hari imyaka niza ko mukome imyaka mukaga kandi kare nyinshi akarutora kwatara arukuhinga ha n'imyaka mukaga abo mwacura nakiri yati tino umuntu arije kwinkurunkinga ki ibishara. Dr. Brian Guma timurida wa Alberta Water Management Zone nagira ngo icyome cya hydrological monitoring station kije kwera kugigena mizi yagwa kazambize neza mu so aha twantumanya uburungi bwa mizi bwashwache kandi nago gashuma amizi gagatabonire nigazumureka George kandi binyasha bikora ki bimera nizago agatabonire so ni bashaba bataka kuhagire chi ministry ya ganze cya pirazi icyo kusiga umwanya wo meters 10 kurga mugera mwategereza kurga hankungwa dena imurashike tuje surveying apaturiyo tuheza mahyoro. Abebembezi ba district ya Kitagwenda abashyira mu korogo basimire government abo Entebekana Sankezi. Our ministry for the support they have been giving us, especially in destroying our river Mpanga, which has been having big challenges. Habwire bwo kutumanyisa cyayoreka hati anatunga ikitangara kirungi ikikwatirene no ku bebere byo buhangwa bwo mugera Gashakwa Gilbert Muhanguzi.